Okay, cahan na bunaíoch an grúpa seo Guth na Gaeltachta agus inistún faoi le hall. Well, bunaíoch an grúpa seo a leir mí lúnasa nar a hanig chuid Maltaí vacati amach wemid fríd na Maltaí sin agus hanig mid inta gasta gro anchuid Maltaíon a chuid mhór Dobhair do structúr bon structúr na Gaeltachta agus na Gaeilge gus mar sin cheanal mit crinne poblín seán í dór agus drasal hartar 8 daine sin agus maha sin chormid le héile an grúpa seo Guth na Gaeltachta. Sure. Agus an bhfuil si bh déanamh óna díochta son winter na Gaeltachta I dtír chun leháin nó son winter na Gaeltachta timpeall na tíre? Well, tamid tasnú amach le much na Gaeltachta I ddír chonel agus tá takeíocht fáite go gnéis ó chaile chean de gunnaál mar hampla ag an chruinniú tríú cruniú bhí agin réir bhí daoine is Fómhair is Gaeltachta is Tílan is Gleanhan Kill ball na finne Gartaharce Fómhair agus an na dúnah agus Gídór agus na príomhgailtartaí ag ball na finne fásta so tá castí pobl agin tamid is tí faoi scach an acta seo. Agus tamid geirí sin an tamid geirí an rud a leachnú má agus be mid chur seáú an achaní atá gan ar líne haig na grúpi pobl eile ans na Gaeltachta eile agus haig na agriatí Gaeilge ar fud na tíre so dá gus go mé factus intí agin ar chúil achaní amháin. Alright, sin géon agus céhhéid daoine atá I bhór fuair an oibre? Well, tá hartar fihe daine ar an grúpa aibre a tá hartar mar hamplan ag an chruinniúir ar bhí hartar céga daine. So ag brethir an obair a tamid dhéanú mar hampla tá si bheidirlín chora le heile gan rinn daine don for an aibre sin ar daine eile posterí ar fáil rinn se dearú ar posterí agus ag brethir an obair tamid dhéanú tá daine tuairt takeíar dún de réir má tamid gal a ré. Alright, sin géach agus tháinig mé ar bhór sih idirlíon go raibh an teachta dála ó Ina Gael Didi McGinley agus an Seanadar ar ina fáil Brian O'Donnell ag bhór céad crunne Pibli an ro siad an go pásanta an bhfuil siad go pásanta in aigmhultaí vicartaigh le na Gaeltachta agus an bhfuil takeíocht ifigil agus go feite ag Didi McGinley ó Ina Gael nó an raibh sé an ar a stúm féin. Well, vi denny again hit cruniú sin an cruniú Pibli agus vi inadíon sin ó chaile fartí agus an rud a rinmid taréis an cruniú sin chanimid in níos leis an nachchaní agus leopmid má quick thrí fonse agus heolmid sin má heag na palachari éúile agus formid an nachchaní well nachchaní síní ag lehédí Seanadar Brian O'Donnell dohid fi an fáil tá se Seanadar Píras a dohartaí sin féin agus inadí party an lochdabre a níormagéin Phríora ó denní go fáil nes tuigim ggóil denní mar hampla mar a client teachtain seo so beidir nach bhuair sé an nachchaní go fáil ach go dtí seo níl sé síní ag denní. Alright, that's seo an a spéisiú. Is é seo an chéad factus Pibli war ó winter na Gaeltachta ar son winter na Gaeltachta go náisiúnta le blianta nach bhfuil? Well, le stohi vi factus on le status officu le stohi gur sinnig chart beidir ó las muiting Gaeltart ní smó an Gaeltart is tan na ceiriata an enin seo is ceiri tabha is an tú don Gaeltart mar hasan sé agus sílim go dgan mar na Gaeltachta sin sa jeru agus tegan a go takeí harí fásal las muiting Gaeltart sin agus te breses de takeí torta man na Gaeltachta a caihi like tá sé casle college ram sa cheerful le haar caiimiid le ein tú le heile so dá agus go mé mar deartha an teachtra céarna a hórte vin an réaltas. Se agus céirdíad na na trí puintí is mó ón tuair sin a méach ag déanamh an damáiste is mó don Gaeltachta. Well, málu mar hampla ceiri de quigus art fan géad gatachas ar Gaeltart agus lein ar Meán tá Mal McCarthy luújan ní pontse cethir fan géad so tan na ceiri is mó ar an Gaeilge agus ar an Gaeltart agus in sin málu an run na Gaeltarta a bhreisiú Suas agus é chu seafin rinne deas mar hampla fú lethir an ara ó críomh tá sin tá fihi fan géad an a wisid sige sin a chaá ar an Gaeilge agus an Gaeltart a má hartra seafin deas mid mar tá Maltaigh McCarthy ní bheith a náid pontse cuig fin géad a chaá
nar ejahas Gaeilge agus Gaeltachta. So tegin me lig na mo ein urge again aran ejahas Gaeilge agus Gaeltachta mar gur coid anvagt in the washe de von. So sin walu of inta tobash don Gaeltachta. In Canela no goes to the geri kurmi fentriata utras na Gaeltachta ashru non giji fentriata eren. Nas nial fentriata eren en an frastal counter cosle sin Gaeltachta. Tony smó rish to se cosle listen run the Gaeltachta fin ejahas ro counter Gaeltachta calcha losly den fentriata eren agus nivo and takiat cairn ar file doing. So sin cean on na pre-funty in the Asian to the geri jenny hurless na scheme in the channel like layer to the geri in the skull in the Gaeltachta like a whole nasku or the hilo gomo pobble of rashu suez agus budget skull in the Gaeilge vascular skull in the barrel agus marshande so take war maltian at a quick funche pre-funche ognya agus the pre-funty the file or na hani togin her www.guth.com agus to the geri or dini got a shanshan agus takiat a horch the na nishan agus the chelu all or file Queen Ponchish and Homai. Yeah, agus just tá pointe eile gom tá sibh in áid gan éras an pointe sa tóir sin ag rá go bocór laidú a dhéanamh an airgid a bhain minátí ón na cláistí Sarah na ga an stad níl céal nó réan leis an máú sin mar hasan sé níon na mratí €8 jéag sa le €8 an réaltas agus €8 on the colaí saoú agus sin tugann se 3 véle sa le agus labí agus choir eile don daltaí nó ní tegan choganne ní agad mór sin le 3 véle sa le a chur fáil €8 jéag agus labí agus ag nám cean tugan na daltaí sin agus a go tuismarí an nemmarcha agad a steas a Gaeltachta na hagann se ar cuairt go dtín counter so fain an réaltas an targad arás a Jeremy Torresrata agus mar sin de. Yeah, like nor a rails in my day or who may Gina classy Sarah gach Sarah, you know. Sure. Agus who may could you dear Connell and quid is mo, you know. Who may gum leske could you Gurta Corca go or agus could you quid or couple or refreshing, you know. Agus vi an banan tea se chuck in Gurta Corca vi she goni a counting waggle then, you know. Sure. So if you shinga hintak agus ni fager lat Luke and Horm a core an argid sin an rud sin, you know what I mean? Well, sin rud new angles at the car lobby agus breakfast agus ginger agus loner file at the car share vi changer file fast kin al wrong in a now almost a changer file agus ni shaneska no to budger dela le budger nashkro Gaeilge magallar go tena kotana dini kotana scholarly budget wal marn Gaeilge so you know cruhin sin jackrati agus bin art usat jacker numberati a jenin shade agus jenin shade mar goal massacre and changa agus mar shande agus bohar and mashina galach an ag bunchen dus der scheme an elle beter an Gaeltachta a veti kerry har a hÉamonn to an killabi mar hamplechen schemchen jeharleche schemchen. Okay, vi sig an a special kaintsat hÉamonn agus gurf míle mai got as 8 ver an glár a ríis agus béimid gan éras ag leir sat a ríis sa teuki, you know. Gurf míle mai got Darren. So I'm all right. Gurf mai got. Slán it.